Katukad ti Basol. Tinapalabas. Ururayan ni Kalalili tinapintas sa gundaway tapno aglibas daytoy nga umadayo. Gaputadinan kayat ti agi-deliver iti pagkwartaan ti amuda. Nakunamot ni Dagimay ken kuana. Anasken nga irwar na amin a kwartana iti bangko. Tapno nalakalaeng ti ipapawnaw na. Isu akasta ti inaramid ni Kalalili. Itimot ipapaan ni Dagimay ije sentro. Nakangeg iti dua aputok ti paltog. Nagdamag na ito'y noan niya tinapasamak. Iti sabali a bangir, naamuan mat ni Don Juan day taadamag. Napan nga rod iti balay dagiti napaltugan, tapno makipagrik na. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Nasayaan ka talaga, Don Juan. Wen, nuan ya ti may tulong ko. Di kay bumdeng nga umasidag kanyak. Agyaman kami, Don Juan. Kas iti nakunakon, siya kun ti makaammo iti panakaitabon ti bangkay, ti ina, kan ti kabsat mo. Kan di kay agdanag, tamang ibati ak iti cash, para kada kayo asa nga pamilya. Agyaman kami man, Don Juan. Astor, asawag? Inayapanak dito silid mo. Apay? Wen, Margarita, takayat kon aditoy kang agsilid. Ha? Wen, amom, naamiris ko kasapulan ka. Talaga? Astor, asawag? Iso manipod ita, ditoy kan agsilid. Agkasilid ta. Juan, ngamin, kailiw ka talaga. Astor, asawag. Margarita. Astor, asawag. Margarita. Mm, Margarita. Astor, asawag. Among Dagimay, adda pinaliiw ko. Pinaliiw mo? Di mo pigsaan ti agsaon. Apay, aya. Asino ti pinaliiw mo? Daamo kan Margarita. Simrak ni Margarita iti silet ni amo. Kat nagbayag ija ni Margarita. Anya? Kat, apay ako maaya. Sika nga talaga, kini-kini. Siyempre, ag-asawa dia. Anya nga iti dia kas na adda dia iti may sa nga silid. Sa bagay. Sika nga talaga. Alakit din, yung kakitaan ni Boy, no nakariing. Baka matnag isya katre. Oh, sige Dagimay. Panawan ka pa'y dito kusina. Ay, anya matan ni Among. No kasapulan na ni Margarita. Nakasaysaya at kan kwa na. Angam no saan? Asla di na asawa, tetrato na. Nagdakas nga talaga ni Among. Mayak diti hotel mo. Takayat ka akasarita, Don Juan. May papanitian niya, Astor. Damag ko at tinulungam kano ti pamilya dagiti napaltugan. Ket, anya kumaita. Dakas ka di ti tumulo. Amam mo kan, Don Juan. Apay, hanya ti panggap mo, ha? Panggap ko? Kaya't mo tagpalatak ka dagiti tatawan niya. Di agpalatak kamat no kayat mo. Awa na talaga ti babain mo, Don Juan. Saan ka mo't ataga dito'y, ngam agin lalaing ka? Kunamlan asino ka asanto. Pumanaw ka dito'y ilik, Don Juan. Saan ka ataga dito'y? Isu a pumanaw kan. Astor,
saan na siya ti pagpupudutam. Gaputa awan ti madi nga araramidek. Ket no kayat mo anabanglo kalatta kadagiti tao, agaramid ka iti nasayaat. Pakitaam ida iti nasayaat. Amangan matno sika, ti akin nakam iti pan nakapaltog ti agina. Kat kampay idi, tumulong kakadakwada tapno lumatak ka. Lukas tati kunam, makaamu kalata, Astor. Wanya, nalpaskan? Awanan ti bagam? No awanan, pumanaw kan, tadasa na ilik. Nalastog ka, Don Juan. Gamdi na kalkalabanan. Gapo taamangan no gibusak ti biyag mo. Aniya? Ha! Di nakpagsawan iti kasta, Astor. Adda ka iti teritoryo. Amum ka di? Ama balin, ama idasay kan, itamet laeng. Aniya. Di nagtagibasiten, Astor. Gaputa pasubli akon, ngemapan kapailaang. Aniya. Sige, rumwar kan dito'y hotel ko. Tadyak kaya ti mataktak. Lakay amansyo. Awanan niligaya. Iso asaanan anaskan nga agtrabaho ka dito'y farm. Ngam apay nga aging gaita kat adda kapayla dito'y. Uray awanin daligaya ken Frances. Agtrabaho aklata ditoy. Ket awan ti makaiparit kanyak. Kat no ibagat asya. Di maparitan, Margarita. Ngamen, adda karbengak iti daytoy a farm. Anya ko matikarbengam dito'y farm. Anak ko, day diligaya. Taasawa day di Frances. No arigan. Siya ti akin responsibilidad ita dito'y farm. Agraraman ka? Pumanaw kan dito'y. Tadyak kaya't amakit kita ka. Di mapapanaw, Margarita. Sika ti pumanaw no kayat mau. Anya? Ala, pumanaw kan dito'y ayan bay. Di ka manaktak iti panagtrabaho may. Tauray awan ka. Agtrabaho kami lata. Nga uray saan na kami abantayan. Sigurado kayo nga agtrab-trabaho kayo? Di kan sumanao, Margarita. Panawan na kami dito. Amo may tiar aramiden may. Iso asaan na ka akasapulan dito. Bastos ka alaklakayan. Ngam, sige laeng. Ngamin, paikat ka dito'y farm. Saan da ka akasapulan dito'y lakay amansyo? Iso anasaysaya at no agikat kan. Tano saan? Siyak timang paikat kan ka? Apay ka day, anak udot ti ulo ni Margarita ken ka, kabsat aman siyaw. Gaputa amanak, day diligaya, kabsa. Uray man, pagtrab-trabaho kamat iti hustaw. Nairwama kaun kin ni Margarita. Tasipod pa'y, kagurguranak day jay. Kahit kasanon nga no paikat na kantaw. Uray paikat na, sa anak lata pumanaw, kabsat. Ay, talaga akasta ni Margarita. Ungat nga ungat.
Uray di si bibihag day di Sir Francis. Way, kabsat malkay. Basta ti aramidin yaw. Bayan nyo lata nga agong ungay. Kat agtrabaho kayo lata. Saan nyo nga italtalag? Nukasta nga agong ungay. Uwan kabsat. Talaga akasta ti aramiden may. Hello. Hello, Mayon? Oh, Miss Cheng. Siga ka di daytoy? Juan, Mayon? Siya, kamusta? Nasayat mat, Miss Cheng. Oh, anya ti maipay ko. Ako talak, malihuana. Kasta? Kasalita ka personal. O sige. Akita ta inton pikat. Itiles taulan ni Don Juan. Aglams tayo jay, okay? Sige. Sige. Kasta pa'y ngalod, Apo Mayol. Bye. Bye. Kwarta manan. Nagring manan ti telepono. Hello? Hello? Oh, sino daytoy? Siya ni Miss Jones, Mayor. Alam mo ka? Kaya't kakasanira iti personal. Kasano nga amom ti numero dito'y mansion ko? Gayong ko ni Don Juan. Iso tinangalaan. Awan niya? At kaya na iton baga? Daka, lakang titantay to ay nagkaskasanaw. Ah, At kaya na tayo dyan restaurant ni Don Juan. At lunch tayo joy. Bye! hello? Hello? Imbabanan ti telepono. Kumusta, Negrasya, Amasong? Mayat mat, manang mimeng. Madlaw ko apimigsan. Nasaya at nukasta. Kurt, inuman na kadimat laang ti tsaa nga itita Joe. Wan, manang mimeng. Nasaya at nukasta. No anyat itin mi akanan na. Saan nga agreklamaw? Kanan na lata. Isuasan kami amarigatan. Ala, aganus kayo. Sana balay. Takanayo nakmata sumarungkar dito'y balayaw. Tapno amwag ti kasasaan na. Sana balay jay ubing. Tara salun at mat. Wen, manang. Nasalon at ti ubeng. Masul na kaya. Aginggat kaano nga aywanan ta ti agina. Aginggat si bibiyag ta. Kaya't naasawan, mabayag pay. Apay, naumakan ang mga aywan kadakwada. Saan matkit day? Ano santa, bakit? Tadito'y matbalay, ti ayanda. Sa dino nga taa talaga tinagkapwanda. Bareng ada makasarita ta akabagyanda. Di taam mo, no taga-ano da. Iso nga awan sa bale nga aramidin ta. No di mga sikaso kadakwada. Dako na ni manang memeng. Dumtang to ti gundaway. Nga agsublimot laang iti normal. Ti panunot ni Gracia. Lakay. Aganos talatan. Bakit? Para kada kayo na ito'y tumasa. Nay, anyat ay tama ng miming. Pasit la prutas, tumasa. Ay katagyaman kami no kasta. Kun adamat ramot.
Amaangera para ken ni Gracia. Sige, manang. Umayak tumanan mangyag. Agyaman kami, manang Miming. Isupay Wen, Tomasa. Agtitinulong tayo para ken ni Gracia. Dinggas, saan ka kadiyan nga rumwar nga magsapol ka ni Ligaya? Saan man? Ituloy ko lata sa pulen ni Ligaya. Anya nga iti amom. Amang ano adala ang iti sa balya nga barangay. Sige, padasak ti rumwar ita. Sige nga ro, Dinggas. Basta ag-an-anat ka uwan. Wen, dagimay. Di ubay-bayan ti ubing. Uwan. Saan may mga nga buwe-buwean? Kas ano nga tadi atoy? Pumanaw ton neken-neken Dinggas. Awan ton kaduak nga ag-aywan kan kwa na. Padasak to man nakasarita ni Kalalili. Asaan ko ma, akadagito iti papanaw na. Urayan na ko ma, dumakkel pa ni Boy. Kasta nga rod mo ti ibagbaga kene. Bayam, takasaritak to manan. Sige. Rumuara kita. Padasak manan asapulen daligaya. Sige, Dinggas. Imo na ni amo nga remuar. Nasa pa ita nga remuar. Alang rod. Agrubwat ako. Kaya't ko, asyak lang, tikam, Mayor. Saan, Mayor? Siyak ikam. Sigurado bayad ko. Saan mo ikanday tapulaw, buok na? Sure, tipatya, Mayor. Saan mo patpatya na tasing gate? Araw, tikwarag. Sumarding kayon. Awan pagdanagan nyo, taikan kayadwa. Sigurado ka, Mayor? Siyak, ti oram, ngaykan, Mayor. Awan parikot. Uray paggiddanan kayo nga ikan. Talaga, Mayor? Nasingat no kasta, Mayor? Wen, iti kasta saan kayo nga aga papay. Kabaelak nga ited, ti kasapulan nyo. Nasaya at launay, Mayor? Live kamay kan kam, Mayor. Hala, ibagayo no kaano ti panagbayad nyo. Tapno isagana kon dagiti para kada kayo. Itay pa'y kwartaan. Asino day tababaya nagpara kaniyan? Aniya ti masapol mo? At dati kayat na timang ramas kanyak, Manong. Anya? Pangasim, ilugan nak. At daytan. Sige, sumrakan. Kasla aguuyong day ta lalaki. Kinugtarak, kat nagtarayak, kinamatnak, kat nailang mga Manong. Asino day ta lalaki? Kasla saan na limpyo? Masabsabat ko no daduma day dya lalaki, Manong. Kasla nakadroga ka na yun. Anya? Ado itatagar aramat iti droga. Agpapanijay barangay mi. No kasta nga rod? Saan ka narumurumwar ngagmaymaysa? Manong. Sige, itulod ka ni Jebalayo. Dito yun ti pagdisaagak, Manong. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya ka. Awanan yaman na... adda kayat ko adamagan. Anya day ta, Manong. Adda ka din na isarong dito'y nga agina. Siguro kat may sa titawan jay ubing nga anak na. Ay, awan mo't, Manong. Kasta ka di? Ala, itulod ka ginggay jay balayo. Tapno sigurado anatalgad ka ang makasangpat. Agyaman nak, Manong. Katinton maminsan, saan ka na magmagnangag may maysa. Tadalat tadag iti loko-loko dita.
kat amangan no masalaw da kan tumanan. Napanak iti plantasyon iti aldaw dinggas. Ngamawan ka. Napnampa na. Kwa amo. Napanak biit iti sentro. Napanak gimatang iti pagpapigsak. Anya? Wana mo. Mariknak ngamin kat agkakapsutak. Sigurado ka kaditi dayta rason mo. Bueno, napan ka nagbulakbol. Nakuna ngamin dagiti kakadwam asaan met nga inaldaw ti kaadda medyo plantasyon. Abay, di mo nararamidan ti trabaho, dinggas. Ibagam lang no saan. Tanasay-saya at langan amapukaw kan iti imatang ko. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno amapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.